Punten. Lerte. Kita rokok. Rokok. Heeh. Rokok naon? Samsu wae Pak. Samsu. Heeh, Samsu filter, Samsu kretek. Samsu iya, Samsu kretek. Kretek. Punya kerasan aya ya. Neng, kalau naon Neng? Beda meser softtek. 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 Kan softtek. Awet apa pacar mah? Oh, itu sok pacar softtek mah ku aman pacar kan? Sabaraha? Fokus dua baik. Sok, bayar saya pengetakan sok ya. Karena sih Neng ya. Untung naik dibayar tuh ya. Loh, kemarin mah, Alhamdulillah ya. rokok. Enak meureun. Anjir, lo mau duit mana, tahu gelis mah. Jajanan ini, jajanan semua. Kehelan dari si Neng gitu. Alhamdulillah. Borong ya Pak, borong. Ini parah nih. Iya. Sok Neng, sok. Lah. Mana mah? Satu senang ini ya tuh. Saya merenya milih ya. Mana? Makan susu nih. Mesin serare ada di Lantas baik. iya baik. Nun. Sok dibayar ya Pak, Neng, tenang Neng. Naon? Lupa satu A. Tadi ponsel pada dianggur lah. Oh, hati-hati di jalan Neng. Nun A. Oh, iya. Serang samaran PRP, serang rokok tadi Samsu. Mangentan 53 ribuan. Ah, murah sini. Jadi nama wae kerang. Siap besar. Kena yuk. Nah, itu kata ini kan. Alah, lu dompet euy kurang. Tadi ka mana bae? Dari mana ya dia? Jangan. Wah, ya bukan dompet itu ya tuh. Upaya lakon ayo Pak yuk. Aya terima dia. Wah, mana rumah meren? Ayo dompet ayo gitu. Nah, tadi keur diuk tuh balah ditu berdaga. Siapa tuh mau dompet ieu meren? Mawa Geura ulah sok legek teuing gara kena aya awewe geulis meureun masuk paribasa bagaya. atuh darah sepa. Kemarin dia cek. Atuh. Lah ieu perlu dibayar teuh deh mun sakitu-kituna. Launa tuh pakai jaminan eta 63.000. Terus kan bagian KTP pembogaan tuh. Aya KTP. Kapan na dompet na KTP na oge. Enggak satu ku baju we meureun jaminan namanya. Besok udarnya. Da ieu abdi barang-barang batur. Oh iya baju. Urang mah da kadus kudu mah bener meureun. Nya. Aya namanya eta era-era. Jaminan ya harganya. Itu pala orang merek pulang dah bingung nah dompet teh ke mana. Oh, ngerakeun tur lah. Taranjang gitu, atun kalegek. Padahal pengaruh MLD. MLD. Mana LMD nya? Ayo. Saya LMD ieu. Nah, itu hidung. Ieu. Bungkus bae. Yo, sabenerna nama dompet si budak sing teh kurang dicopot. Oh, tak ibu. Ya, kita ada di tempat polik, mari ka awewe geulis mah polik ya. Heeh. Kesalah dia dompet naseun jadi dia bisa budak sing tek nanyakeun kayak kudu berat lagi dia. Ya mau dititipun dompetnya. Nonya Pak RT. Ya, nomor 96. Pak. Jalan bensin eta mah. Tante mah iya, aing di rasio tapi mah eta. Balik usaha kami mahi jeung pona nanti mah. Atuh isian urang Pak. Oke ka mana nih? Halo. Halo, apa? Sabaraan? Telepon. Karepuh. Aing mah geus jana halus Kan bae. Nah, aing lagi halus saliter jeung siapa? Oh, aing banyak Kira-kira bae tamar saliter mah kieu bae kieu 1000 mah. Eh,
Udah ngora mau ngalong mau bensin 1000. Tah, segitu tah. Nah. Terus. Ya marah tuh sendiri. Yes, ya. Kalau itu nakak aing gimana sama 500-an? Ah, gue sakit celak. Bon. Kene marah tuh sendiri ya. Nah, marah tuh sendiri. Oh, Robi. Kalau itu aman ya. Lihat sekarang sih. Cil, tepuk pisan. Ngos mah. Kalau itu sama geus lah aing. Geus cuma ini. Titip pisan atau? Ayo deh jadi ay. Udah sengklek, udah edan. Aing keur kurang ngaganggu. Coba sini wajiban eta mah. Pakai ieu tah bisa polisi. Oh,